teira mange omoitongo nyamusi baba bakiremereya nebe mechando ya beire menge nyamusi oyo omoitongo kwaya teira mange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwaya teira mange omoitongo kakiremereya ankiomboke buya omoitongo kwaya teira mange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwaya teira mange omoitongo gakiremereya ankiomboke buya isaba ukoni na uyo mwana onomoke pi na ndo ntanyoro ndiko magara lakini ekero kuna goteba nga nyamusi tukundi yere mwana gekeri goso no elimo nore maya nkorira ayigwa tebire nga no nyamanyete inu haba gogetu njini cyo mukona goteba nga ati kanisa kyango ngati kwaye ono njengo rendo kwaye yinde kanisa ebindo mukama murata bondiringa abaye ngoko banjende nga mama ko bawe kanisa bona zatalote kanisa ngere bona atiringu pia tuwa mama asiki yakisa mo Apande tengo tedi. Taringa gose tukwanje tuno mwibuli. Lakini yaringa tutaige familia ito evento erero mukamu naye mukamu muro gagomege gabatu ko bache bona ayota gete turuja bangina bandi ziko gali bali bwate baka mura bwate baka batu ko no bago yakige kuba. Oyera mwara muire kando mama teri na naye bono turuji gali ngokwanira tuli mama mwara muire kando mama teri na naye sokoteta. Oseni kemwe kamo bikiri kinyo kamune mo yobire. Mama gachi ama ititu agambira mangana yaliyo kane rito tara mutari ko kote nyamusi ndo akwana ndita ngo igwe mangana bina tata na teba ngaki ya tusore fo mangana yali ga se family no monye mama tiga mangana tata mukwane ingwara ngati tu akore nandi kwanza nyamusi ngaki wana bawo nyenga nyengete wali kende kale kanya ngonza babe siro lite koi kale kanya ba Sabuke, wane keroro ndote ngani ngire ese iyo musote no barabu njitigana ndamba tigerere momenye buya ngenda nsemba tigerere momenye buya sene oba nje nimbwate sente nje nimbwate abayibori bana nimbwate sente oyo ne arota bwate njitigana ngende mba tigerere momenye buya ekina kigendo naro nje nande na bikibu nacho kirebo nande itukondiyo nande mbayirane make Mama. Igonje yona lindebete. Ntiete go tiga asenyenjo. Ani naye isabo kumana no make watire kobege tuno. Kiamuka mumro mino je tiganyende egere mutiga leka kumamenye bu. Oh no. Injira gini ngende taba. Mwete yani. Ngoma tena ndo kanya nebire. Ayesa go. Nebire pi. Igabona ontagete go so maiga. Nyamusi ndagetaruga iyo mina nakwana muno bongo bwana botonene nawe natire gutira iga nategire nga nyamusi akoreki agende no ngwe mama ndatengo tebiga ai no moibori onde dingo ngora kera kini ngo robo kondi sana mama stay muswa bya korenda muka stay yako genda ngenda yo tokore yo rajo rege onye no tokore tule baba mama ogwasi ni bateba ngana kinga nayo rabe tirango ichore dinaki ninjenda agende nindo tasama ngana haro tigocho mama utawanja kwa watu mwana kidogo ngura to muntu ngana kindoti mama gachi utakwanja gachi watu abiri ugachi utawanjora onye giko nyarekana umete mama ngo bikora sabe asabena onye ko steri musbati muka arande kujiga voitu etabi mwana onelisa tiganda gotei ndeke manali mama tengo ayo sesendir munore chibaraka ebinte byo bwata konyakanyora gocha
Ichine chibaraka nande chikorwa mamu minto kure. Igarengo mumino bwate nkore ndabwara gukonya abantu. Injire yo chage to gukonya abantu tari ngai ukwebeka ina nkora yayo gutuma. Mamu minto nababo anyorto mumuronda akamurike gasi. Abara okore gasi bire. Igachiga kagati. Agachenja kanya kunywa maru. Karanga kunywa maru. Mama akanya kumwebereri lakini mumurori akaendera kunywa maru. Ano mungino yo ore mama agatwara stress yanene. Weterese so mwana oyo mukoriye gasi yayo. Wana agutwara stress no muntu agutwara stress tari no moyiri. Togwete. Uyu no muntu ari gete gasi. Yani atete koranga ni gasi akore ndachuwe kona. Wana karapo nya kunywa maru akaranga ta uchi gutwara future niki ageta agatwara stress. Stress ye yo watu chisi mukaya. Kurwawo omongina gakonya kumwebereri njira mune yugo. Mumurori akaimuka akagendera na marwa yakunywa ibintu bigutindi agasoya street. Wana karango chibweta ngamunyono ari street ngamukumi. Kamubori ngatanga bori mama. Mumurori kwa wegete buya no mate sare. Na ya street akonya gusurura. Mama ko bori mwana uri na wegete buya iga. Mwachita akorera gochya. Umwana uyu mumurori mama umwanjete gutobora nanya kera twari kumusona nebese usine pocket money yesu igaro gutorira mwa yanda kubura cyanga yanda kubura igiyatagite amwanjete gutobora waro niho bantu baso kwa moyo kera kwa mukonyire kabwanja kali gasi masise no kwa na taya kwa masise no kwa tekera kwa kwa sibogete Ikaw munggo inawa ko to kana street makare. Chama, mpira nayo kuri kunyobanga tigane chama makora iko namna tete mama makora iko kwanare iribobe nyanchama kwanare iribobe era odiye mparo eru yako sibi abieka otasibiki bana bana kaza zikanga kusibeli nyambeki nyambeki karengana mboko boli na ki ngote tasibi mna wacha ikasaga bana kwa roma miochiro bana wacha ikasaga ika Nyambeki utago ntigane toro tinayo gochako bochege tindi bochega bone mboyo ko bochegi nabona tetira mama akore iko yakwe sari kurikyo mutago chuate Nyambeki ngo wakando tago ntigane tindi ko botigana Nyambeki ngo wakane teka toke bone ndiboka ayala Mama koraiga to basa kweva Hasta yo nyamusi yako kenda liori ndatinge mbeka maskani inze pi nguna mama ngokole wana ko ibunga mwana ko dogechi gokole mwibuli oye osene diri meyo ko kuyu mama tengo tebiga ningo sikete anyina taringa na maskani bwate ko chasole na ngokole ngende kire sana nyamusi hasta yako kenda na kole nyamusi baba ndo moke hasta yo kogenda pina kane na kane umwetera ngo ngejure onge ntika ngo gendore mama ta konyara kurusia sebo mepi aye muka muro mindo mukaya liori nya ninje mama ra kore angore pi esenge ndibo ni joyo nje mama ra kore njinile tayari bono ngore kinyamusi era berega iki yango tokangana nyamusi no yone mama time tingi kyango chakoro time tingi kyango koba kuna nganze chibone kanje nsibire monga ndete mama amangana ayo neke maina bodi na bere iko mna na hotel sasa kama huyu alipatikana kwa street si hata huyu ataenda huko toko mutiga genda nyuma atara genda waroro turache turamurangire tonya kumukwanira mama huyu anafaa atoke hapa yaya mpama sayari uruta
Koko mosari kwa television. Toko bera nere. Tunga kumukwana ro iko gusinya kogenda. Akino no monne taro chinde nga into twatemba. Lakini turi kumusabira agenda. Ina ndindara kubiri. Muga koyo ukuri matuka manga tanga mochaga. Ndika ko rumuntu no. Hata tuliongea na yeye. Alikuwa kuja by the last year. Lakini ni kama alikuwa na shughuli kidogo akairisha. But I think anaweza kuja maybe mwezi wa 5 wa 6 hapo. Anaweza kuwa amekuja. Lakini tena mama, unaona shamba yenyewe nilinunua na kitu bado sijamaliza. So hata I wish tu akakae asikuje saa hii. Apate nishamalizia kila kitu. Yeye akute tu ni shamba iko ready. Plan zangu zote nilikuwa nimemaliza. But atakuja. Haya. Na wangu takana manye kiagara ni mbanje. Nsina abana bana. Na kerongo ratari bocha iga. Na bonda na kwegori nkieke buka mubosarata. Nanda bwiso gwate project yote itokokora. Yendo ndagute ba mwana. Ana kiesa. Okora bwangu kore. Bona naye kwa mugune kindi ugocha tabasokarenge ringa. Tutagetiacha. Ara kiso kore bwangu ochango ochakere no kumugori ngandi ugocha. Hata nataka maybe masaa afternoon huko nimpigie nimvideo call. Omoito